és ser una persona que té aquestes il·lusions, que sigui activa i que vulgui fer coses per la gent gran i pels demés i que vulgui aprendre i que vulgui ensenyar. GPS, por tener un navegador, ¿vale? Tanto a pie como un navegador que es G-Conducir. Casa Joan. Está de enfrente. Pues mira, me voy al restaurante Chanfra, que lo tengo a 157 metros, y termina con Windows 4. Dando a más. Vamos a más. Añadimos pastilla. El transcurso de la conversación en el chat y el vídeo. ¿Vale? Més cosites que Aquesta entitat ha nascut fa 6 anys. Ara estem fent un procés de refundació. Llavors ara farem una memòria que tancarà aquests 6 anys. I després d'aquests 6 anys ara comencem una nova etapa en la qual restringirem les activitats o tot el que hem pogut fer que no ha funcionat tan bé com esperàvem, ho eliminarem, ho deixarem de costat i potenciarem el que ens ha funcionat molt bé, que també n'hi ha alguna. Quan vas comprar l'ordinador, amb aquest ordinador va funcionar bé? En la col·lectiva el que estem fent és solucionar problemes con els ordinadors o problemes de connexió, etc., que pugui tindre la gent. En aquest cas estem ara intentant resoldre un problema que té l'Agustí amb la instalació de l'Office. De que la gente mayor, sobre todo, aprenda el arte de andar, porque es la manera natural de hacer una actividad física adecuada para estas personas, previendo que pueden tener lesiones si andan mal. Por ejemplo, hay maneras de andar. Hay mucha gente que se lo toma en serio eso de andar y más que beneficiarse se está perjudicando la salud, porque está usando indebidamente las articulaciones. Pero esto no, ya veréis que no tiene nada que ver. No es cada escuela la que vulgui. O sigui, los que hablan catalán, catalán, los que hablan castellano, castellano, hay predominio. En romanès, en polonès i vols també, si en saps, ningú t'entendrà, però tu... Un programa que es diu de Filosofia 618, i que és un programa que té molt èxit amb els joves. I jo vaig pensar que caram, als plus 50 també ens podria agradar fer això. És el contrari d'una lliçó magistral. Intentaremos no usar falacias. Falacias son razonamientos que usan, y los que más las usan son los políticos. Los políticos son los reyes de las falacias. La falacia más famosa últimamente es la de tú también. O sea, para un filósofo el tú también no vale nada, no prueba nada.